Ke krilamone niki to ke share ya winu vo le ke ta ke zo azae seye go donu zapu zaye chebate sidi tetchepetenu hare ke tengu tepye azagi sutyo ju resho ke mesa chusutyo ke krilamone aza seye go donu ja me ye bagatala grodiko Jehovah siya ugela ke liu Jesus Christus anu ke nise nipu resho ke ler pette ke lusia nipu ke reshono eli ke kringu solo baza se uko tasba nipu die se uko kivor ke tua mo nipu he no zaputse se ke tua uko pastor ke patau doctor uko vilia sacha tie ke to die perse ke tua no razuvole me fo uko ke resho hatola tajaga chamu nipu zanu haseler ke sugo la anoli razutopian di konbu taja chasdio ssie kepesi getsati li keni hekonyo office assistant mu patiu selie mu zaputsali anoli nitsutunyo liziechu mu pozego butsasdio ukobu kether di share zaputigo sevolido Ache ketodie persecutive liro Korean miko keriu tuta kerese kusoku die nunu kerese Korean miko keriu kerese die nunu kerese putsugi tubi kaba kekrie sigesi hilia mingu mejia kekrie mingu poroyamo Kemelha mi pese mi rene kemo tsiyamo ke te vie tsiyamo po tyo pozaz fayamo punimo maitayamo mori mi pogi kesho po tse sri pie punu se tuyamo ke krie kesho tsa punimo na ke toza punituya Mapete nu adilo tsutuya, mapete pele, mapete mera, mu mapete nu hilia. Kekrie makipuri zitalilo, shedze die kepu bari soko zitadio. Fekekri se die pukelie bazori soko zitadio, makesi die bari su bamo tadio. We zayopo rabi siya ke zazo mu shedze ke si diri zayopo rabi pu ke zazo zila deri vilotso ke tsu voro tsike mu basamo tatyo a nichuki nichumi mi dipu nichumi mi male mu nichumi mi mamedo Deri a pitselie ketashie a nichumie zo soko kawate. Wejie kravapo nunu soko a nunu ngu meradi nguya. Deri kunye motsu kengutyo. A chie sikebao we zayopo rabizo. Deri ukepenyofa a silotso kebatui ari kunye we. Silo solitio, jiu kepele, kemera, mo kekrie se hakobatio, mo soko donu kezotos kekriezo. Zakzo. Ngo ke no reledi ani puri ke kwetsa do. Kekrie juke peke mesato anipu a Jehovah npe jemo nzatewe nipu no voketati so zakonori hyoko miepu poke tsakrie hyoko ngumejie ke vike so hopi hyoko tsasa hyoko bu ma puri ke topa ke mejie ke tsa puri se jamodi no hyoko rogur ke se bodi Dice che sa hauri zo che sala un pegetto nzatewe anipu
no hyoko krie hyoko ngume je ke bo tuidi hyoko butie nti soza babato ke vi kerli ti soza horingule Nipu hyoko bu hyoko kake sabe antasole ke vi no babada hori kabe hyoko tsake salam peje nyonyoko nipu hyoko samoliro hyoko tio hyoko kita tie hyoko ke merza da yakazala hyoko je babada hanu zo cheri nyonyoke hiro hate debo zela lerdi hyoko bu ke zedi nipu no hyoko ke krego no hyoko ngume je yakazako soko soke pu ke kila le ke vi no poti kabe hyoko sedi nyonyo ke hiro hate debo zela ke sala mpejemo nzachewe nipu homenye Ketsuke nari tsudi upiredi nipu je babada hanu nipu bu hyoko ukruhisa mu umume jesandodi upikere soko sari pedi mhodzendo forobanye homenye nipu no ukredi disozago kabe utsokesa toko tsukrilidi nipu je ntejesododi mhodzendori forobатio no soko sa keniri tsepekrasa soko sari kruhisa sajedi nipu he soko salari chayawe anipu hyoko ke husede ke lekemhedi no jabi he ke huke seuri tsaje Whatsapp grocery, Bubu Hikoke Huta Ketagono, Tepudi Hikoke Huta Seleketola, no Zabe Burita Selia, Hikoje and Katokari Diagori Prelete, and you boo. Get clear, Gazato gets no Hikobu in Diano, Hiko Tsepek Gualasa, Hiko Tsaka Salasa, Hiko Busokosa Rakraka Sala Lady, Hiko Buri work at your Tigono when you go Piela like a V, no in Dia Kasuke Letoko Prepare, Kazaka Sokola and Pejere, Renegale Pet, Tegom Hoki Tazaka Saji, Nipuye, Solari Taya, Shurani Pua Jehovah, no just Nyoko, gets head a little Tsabe, Hiko Tsape, Hisadio. Di dotze favore no soko sari kruhi sasole hyoko keren nako buri rendeli hyoko tsepe hyoko keniri tsepe krasa sejedi anipu soko salari chayawe shura anipu jez nyon kityo hyoko dator ko vile jez Die Katokeri Diagori Sedi, Hoko Sala Satuadi, Podo Zipavorbe, Hoko Jet Dozo Shiri, Nipu, Kino Tazake, Grangulewe, no Jezeri, Posedi, Nzapusaketu, no Pura Sakesako, no Dia Sedi, Nyono, Keriro Hate Debo, Vatsatuadi, Podo Zipavorke Bahakoha, no Bie ko libie medo ke mieteleje shidi bubu diego ke sukerle soko sedi mengudi keler ko seperisa hyoko bu hyoko ke pele sepe gosale hyoko bu shidi raneledi bur tsokele no dio saboke dio kono hyoko me bubo ke sepe gose dule seperisa dule hyoko bu nsatado dule ke dula no hyoko Krihisaje, Karen Petego, no, Zebadi Hoko, Sepeko, some Hoko Krihisaje, here, well, Larry Tamu, Karen Nebeko Larry Tayawe, Shuranya Pu Jehovah, no Zabia, Mhaprom Hazakabe, Nyonyoka Getza, Nyonyoko, Nipu, Jezeri, no. Kabia Ugeta, Sokosari, Sevodi, Mhavia Bunosilete, no Zabia Tokom Hogi Sasaje, she did Sedi in Kedil. Ketsa Liatonu, Zatsake me ye volige, Sedi Nipu, Hake Hupono Sheri, Medoke Midi, Zapuke Triget of Savoleketola, Gemuke Lepet, Decom Hogi Sajedi, Yokosokosolari Tayawe, and Nipu Hoko. Mato Teriano Talaketso, no Hoko Zebadi, get Booker and the pet Tecono, Hoko Crosamo, me pet Tecobu Tazangulidi, Paleka such a pellegedi, Hoko Mato, Sakelecolari, Peje, Mujetsa Savoket, your pet Tegori Piam Pelesidi, Jesu Christa Hokalakilios and Kike Crota Tasayawe. Amen. Jesu Christa urhake liuzano ke nise peteko ke lusia macha pengu sedi ke pesisdo macha pu reve eno kotuo richa associate pastor mo pokezemi kropos hadi vo garbi annual fellowship ke hunu zaputseba
ugo sodu reve ura lavorda do. Sishie mission hudo mu tefugo krotho sodu carbinu pituoje. Ugo crossetli di kropobu manjanunu tichiemefe penguniula ke huchego mezalido. Kroke kripobu lenloksonu ke bake zetsago mezalido. Mu kroke kriubu reserve village no ke huki bu ke mieke do sedi pesisaya. Hachaki new Kresara ke medzego krotho no tebi ke fugo nusi ke hu perinyo tunu nduza ndu mutieko ke pekrobawe. Hachaseu ke mesaki ya tsuduo ke za ke krezalie ngo pastor tseke vor enoni salie ke retsanyo ke zija ke retenye ke bakere di putiki nun men baptist arogo Daroga patar dimapur nunu pukiat satoya. Hacha dio. Kezi ja kere kenyenhe uke hu Sunday school nu vorya keja le tejavi sekose eno tefuzolie sekose nyoyo nipu jenu relide. Bo shomeje ke vor nunu po seketso uke hue po kruhi po la chakesala uke hu teje sewe. Hacha thelao work itu nipu janye enoli ke thosenyo ki re associate pastor bu nipu diese ke zasdo mu ke huke niunu enoli vi pretu nyo sorye chaplain KD Baptist Higher Secondary School bu nipu diese ke zasdo ke pesi ke sam hacha pengu hago betela nyeko bu ke penyo faki nyemeji me lobaje di chayawe nyeko pije. Bete que la que ni te sigue que mo
Umesenu nipu zapu tsegesigo pete pezie. Chie zaputi ko mu ke hutela ke ti ke zo puti ko ke yebe ugo patase ke teo mu zapu tsese ke teo ke tao Dr. Rukovile satse ugo pastor tsese yo. Yesu Krista ura ke liuzanu ke nise pete ke lula siyawe a ke chapu tsilidi ugo penye fa ke toke video ke puvuda duwe ke krie ke masanye pu puti bavada haunu shiri no hikobu mpinu reshuli ke vi ke toke video ko se hiko ke lunu hiko chepekuli ke vi puti se hiko ke tsalam peje Anipu no hiko nuchkamene sidi hiko bu mfe renaki liginu hiko ke luchka sapye nch jiu nipu nreshukili titsje ngitu nke toker hidise kazasuke tunu akru hisje jisuzanu chayawe amen oko chedo kershunu ke pekrokili kola jeze oko ke putu ke ba dieko pete ha kasari prezo motali vi deri nyukubu su leke mezili nuya a chido oko kaze kazakashe haununu pakropo se oko chezeri ke kazala liene luk lesse tukeshe tuteme se kusukusere die site jisushe apo oko ke jovasche ke kilamona uko ke dipo chatashi ze sikamola sise apwo uko ke jovasche ke kilamona uko ke dipo chatashi ze sikamola Jesu krusnu ke ko wo hacha tinye pushe ke ze tuya mu hau buwe uko peteri teze hau siwade tichinye pudi ke tefedi he tefa January jam fe senye Graham Stein po Australia mi po missionary toward Indianu le prosikatsme ko donu japutse hindumie kroto kropo pomhato unimodi po se mi kemetsri mi kiepie mi tesepie Jesu Christa shi jitsabada di po petrudi po mu punyo kenye Philip ticheker mu Timothy tichesuru uko vodi ranaze ke peche ke tangze ke peche ke tetsupunu kemtswadi tava ko garinu release ke tiki vodi ko gari thedi uko pete thekriwa tiche nyekenye di soruche pokimie Australia nu India nu missionary chla o ke penyo fa putsu tu di punye fu mu punyo kenye dukrika ba hako ki o ke penyo fa putsu tu di po lavor po la ke vor tiki journalist ko tete se tuya ka jako vodi po interview tu di po ki ka to mo po zeker di po push ke jova ke lienu mingu metsa ke bayamo panu ke jova ke lienu mingu metsa migi unni mo ke ba ke she su o ke mere bamo mu hau o ke penyo fe nyo Jesu Christa ginu ngu ke lie hau o ke penyo fe nyo Jesu Christa ginu ka ke chevie idi po pusa po hau pusa ke mu po porananu la ke vortiki ki zu pete po ke di po pudusi ke mere mu feba baguri India mi po ke di po pudusi ke fe mere ba mu po a ugo ke jova so wate anyu bu anyunye tekrika wako a ugo ke jova so wate ke po sedi kaza mu po pusa se ke kro ke tefu chatangu ke lie po Jesu Christa ke luginu Jesu Christa ke krunu
不好吃个里做个这谁的让不吃。Yesus Krista po Calvary gi ke khoki o ko che prakasa Luke me fe se sera dinu chupahi ko gudal khapye pujinu jesa po pizinu jesa mo hatiki po di hau pu si apo o ko ke jova suche ke krilamu na o ko ke di po tsubashi ke tsa sikamola idi po o ke penyu fuki ke chatsa Yesu po Vemu bieli gen zeke temye zokatu we heli gen zeke tipo chba ke tinu po temye hakola po pet chba ke kola ke chatse ke po bu o ke jova sunu ke o ko ke dibo chba si o ko puchapla siti sitodi chba mo ke o ko ke jova sije ke po ke chatse ke o ko che prepare zali de Jisu po pokelunu po shiji ko zedi japutsa ketsa ki junu luketsa tiki po shiji ko ki puketsa ungum namye khili mo ka sho jepu kel heri upekawa to u ke v ungum no tsutwe ka ja hako la ka chatsuje ketsa po sedi japutsa mati se pati pengu hidia dienu po ho tusetu mu po Calvary ki ke khoki temiko po petsa chupahimiko po bieka tekre di po petsa ka tiki po uko ka jova suche ikatsa sedi po ki ka chatsa Jisu po hakola ka chatsa ka po hako krie ngume jedi po okola ka chatsa uko rali lepye po numeje di okola ka chatsa dili kevi Jisu sevo di uko tsakasa Pomelu nu zemeta ke zova ke liye pomecho zemeta ke zova ke liye ke tse oko ke tole shunu ngulie Jisu po ki zunu luke forki po ki zu ke pumako tsupie po buka gi shilie Calvary gi nu po oko pusu tsedi po ke lukasa shese de rilashide mu po puka ke se Calvary gi nu shekese ke pumamie pusu tsese ke tse ke jova ke liye se vor thimi tsa ke tsa haunu healing tsaka so roka tsa mu tsaka sala ke liye restoration hau ba ke tsa mulie o ke penyo fe po nyo ko krie ngume je ke tla o ko tsaka sala se ke tsa mu o ko tsaka so rola se ke tu o ko Luke lesonu je prakasa hau kroko prepedeke liro ke gumi ke nya sade Jisu te be pia thaketsa nguli tu mi po Jisu ki pu ketsa non ke dibanu ke voki avara krasche ketsa po Jisu ki cha mu Jisu pu de kalasa ketsa no ke chache aze ke ratsunu thudu ta tu di po ki pusa healing tsaka so rokasa restoration tsaka sasa ketsa temi how ke lume hosa temeta po ke gumi po Shua ketsa ketsa wadi temi bu pupie putepie cruz setsa tu taketsa temi mi pu Jisu zakye ke liki uke penyo fe mu temi donu ke pumabu bie pesho setu ketsa su tsaka sasa ketsa su restore tsaka ketsa jiu siro pu uke penyo fe zakye sa ketsa tiki poro fake lunu uke penyo fe unye ke perro ketsa sunu ke pumabu bie pesho ke tsike sho ke midi bie pesho setu ke tsu tsike so rosa ke tsu mu Jisu su tsese ke lanu temi hau vodi ke chache o ke penyo fe zel lutu ta ke tu o ko ke tole shinu mulie o ke penyo fe punyu Jisu Krista ke tepe ki junu tsese ke pumami ko ke lali ke tu la ke tsu ke todie o ko kipu o ko ke lu hau ke puma ke lu hau tsike salapie Shetse no pum haru no tsulali ketua. Shuto da ke tsahako tsaka sor holasadi o ke penyo fize ke pero ke tsunu tsaka metilali ketua. Temi bu ke penyo finyo nyo tsulali ketua. Temi bu ke penyo fize di lula ketua. O ke penyo fibu punyo nyo ko krutsa mu temi ko pum hatoko bu po nyo tsadi lula ketua hau tsaka salasa ke tsepe vila ke tipo we. Jisu Krista Calvary hau me hosa temeta
Pacha se nguli vi. Uke penyofe supushi ke tse po theory ke nduri uke penyofe theory mo vor ke tu tikonuri. Redirelia ke mo ke penyofe ke tse pusa mo put justice. Po justice how nguli vi. Po ke krie how nguli vi. Mo ke jova ke lie Calvary ginu par ke tse uko su nguli vi. Uke penyofe redirelia ke mo ke penyofe po mesatsi ke penyofe ke tse holiness po ke rupuri po gitu ke mo ke pumam hato po ni ke mo po mesatsi ke penyofe po miengu meji ke penyofe mi kria ke penyofe te mi ke jovasia ke penyofe Calvary ginu hako tsuti ke ngulie. God is just. Uke penyofe redirelia mo mori uke penyofe mi totitu ke penyofe uke idi ngulie. Musa ke midi po tau nunu po supushi ke redirelia ke mo mesatsi ke penyofe shet sedunu ke pumau punimo ke po thieri ke pumau punimo nduri punimo suduri puniliel ho. Sela po ke pumau pedrowa ke condemn chwa ke Jesus Christa ginu ke pumasu condemn chsa ke kilamono po supushi ke po justice how we ke puma how heli ke po pedrosa ke Calvary ginu ngulie. God is love. O ke penyofe ke penyofe ke to po ke puma mi krie. Mu Calvary ginu po how kapie pekiesa. Po ke puma mi krie ke puma mi ngume je ke la po pu kasa ke puma sin ke puma su punimo zo shiri po temi ko krie ke temi ko lasa ke temi ko ngume je ke ngulie. God is merciful. O ke penyofe punu jeni ke penyofe lie idi o ko pu ke to po Calvary gi she ke tiki o ko ke puma ko vapie o ko tsasa. Po ke puma petu ke puma ho condemn se ke pedro ke se mori po ke puma mi ko krie ke po ke puma mi ko ke drova se ke pato ha ko tsase ke tiki po supushi ke su redirali motoso ke o ko su ngulie. Po ke puma mi ko ke drova ke sala mori po ke khipu chufadi ke puma mi ko khie ke sala di po supushi ke po holiness po masatsi ke po thasu ke duye puri krewa mo ke o ko su ngulie. Po justice su ke duye puri ke lemo ke po supushi ke po thanu thaso ke ngulie. Dere hako po Calvary ginu Jesus Christa ginu hako chutti se ke Jesus Christa ginu ke puma o pedro se ke condemn chwa ke Jesus Christa ginu ke puma mi ko sela o ke penyo fuki vo ke to ke puma mi ko ke khie thabe themi ko khia ke thabe peke ke se mu Jesus Christa ginu ke jova ke lie ba ke thabe themi ko peke ke se o ko ngulie. O ke penyo fu ke di wo fe si ke Moreo ke penyofa ke puma ki junu vo wada ke la po ke puma hodzunu po punimo ke puma hau po punimo ke hau ki ke mhidi hau tsike mezli tushi ke pette Jesus Christa ginu tsi tso wada ke tie po pele ke li me ko hau nu thali vida ke Jesus Christa cruz ginu thasa po le pusha ke ni ko o ke penyofa ze ke ze viliche po ze ke totseli taliche Korin ko kenyes me pengu me fe punu. Jesus Christa mathola tie oko oke penyo fe ke mieto no luli vida ke oke penyo fe ni nyotseli vida ke ke kilamo no Jesus Christa Calvary ginu pu mato ke hakola no tie oko ponyo di kili vida ke mulie. Tie oko Jesus Christa hako tsi ke la oko bu tie po ke khie ngu ke meje ke jova ke lie po nusun nuje ko nguli ke vi Jesus Christa ginu chakrepe ko tsake o ko bu o ke penyo fam hojunu vordi po zedi po tsli vida ke o ke joke mu ko pradi o ke penyo fa zakedi tie po ze khet tosla le ke vi chakres ke nguli o ko ke penyo fa kinu ke jova ke lie ngu ke meje ke kringu ke li tue
Tie oke penyofe oko nguke Yesu oko buri sedi lula ketsa. Sedi ke hu potsidi luketsunu. Shezanyo metsidi luketsunu. Oko bu hau sedi lula ketsa oke penyofe pomedo. Efesa ko die sereke nyinu. Sagesse hili nuketsa. Huni ho krili nuketsa. Huni ho gitsi vili nuketsa. Mu huni ho kajova nuketsa. Tusetua. Oko su cheketsa ginu oke penyofe za chekeme yeli viketsa. Musu oke penyofe jo. Po jo paralisu po temye ko bu sidi luketsa po japutsu di luketsa po khep di luketsa po medo mati soru kere die kere pengunu jisu po temye ko kipuse ketsa kidzunu ke lutiki mi ke jova pi mi tsuliro mi o tepe so ke mi ko ke jova pi mi tsuliro tiki kaba oko puri oko ke jova pi oko tsutuo ketsa po sedi japutsa mi ke jo vali reketsa ke jo vali kere hako sedi ugito ketsa how uke penyufo taja uke lunu sefor ketsa chak hawaya ketsa mi ke jo vali reketsa how ke pero ketsa su bipe showaya ketsa slo jisu e puse ketsa huni ho ke jo vali morsho ketsa ke krilamono uke penyufo suginu po zayetsliya suginu ke penyufo jabe poke hutsiya suginu ke penyofo jabe poke pelemi ko tsuya huni hogi unni mo ketsa mori hakesho leketsa mori o khepun ketsa phahakwa ha o ke penyofo pomedomo mo hakwa ha ke hula hakwe cancer po ke mi ke tsukhubo ke mi ketsa ke hu tsukhiwaya ketsa ke pelemi ko pekawaya ketsa jisu hau punimo ketla hau si ketla temi ko bu hu ho ke jova mor ke sho bu mi ke jova ke sutui idisedi ke pelemi ko chatha tie ke hula ke soho daru ke vitos ogo jisu krista ginu ke jova ke लिए ngu ke लिए hau sedi hu ho ke jova ketsa hu ho ngu meje ketsa hu ho gitsi vidi lu ketsa ogo kedi ke hu idi member ke hu pozanu member tsiya ogo hanu nut ko paliro o shezanyu mi ko ke hu ke cricket zedi shezanyu tsuto o ma tomatsunu voliro sutui temi ke cricket liki hakinu vodi keze meribunu keze machakatu ngulitu huni ho ke jo vapie huni ho tsuketsa huni ho ngume jeketsa haki harabi modi ogo liki haki to ketsa tikiri ogo huni ho krie ngume jeketsa ogo penyo firstu ogo butsuketsa pomedo Mark kerepu me fe pengunu pusakete no shetadi ke chatsu di thakiliki hawo unke vya liro mori ke pumam hato hola mori ke jovali kere hotu ya liro sutsuk me zuwa periliche silete meta tigi ke ba puri sunu ke jovasatu ke tpu Luke kere tenye se mudie mi ponye nika motsasa Di wording ki poke jo chaliro, poke jo vasiche. Po kunyeti soza punu nuzo shiri vatenye nika mochasa, putu ke mochawa di, poke jo sili di, vatenye la wording ki poke jo chaliro, poke jo vapi putsuche, ke tse jisu sedi japutse. Ke jo vake liye hao, ke pelemi ko mu u ke penyofe, ke pero ke tse su, tse ke sorho ke liye, tse ke sa ke liye rebizomodi, tie, ke pelemi ko, o ke penyo fanyi nyo tsadi luketsa ko ke perodi kaze luketsa haunu tsaka sorholia ketsa mo hau tsaka salia ketsa temi buke khike ngu mejelia ketsa ke jova ke li hagi buke kuba ketsa ngulie ogo putike kranu me ke jova li reketsa ogo giri vore ya mo kisi muri me oke tunika mo tsasa ketsa po sedi Unut sidi subu utsa kemejet o kepeleke lunu ubi katatsutu te yamo kisi ugo se o kepenyefum hotsunu vorke Jesu Krista po ugo kadzova kasutui ugo buri kunyiho kadzova li morkesho pu Krista mi kepele o kepenyefukinu ngukel Yesu rebizomo dere ngukel Yesu sedi kazala ketsa sedi luda ketsa Tietie kazedi ke peroketsu sunu hulaketsu o ke penyefu pamedo. Mati pengu me fese mu me fe dienu.
Resho tsu tuwa di vor ka tsu tiki. Tsu ka me zuwa mor ka sho. Ho ni yang li ro. Resho ku ka pi ba wadi. Pe she la wadi su tsu ka me zuwa di. Vor di resho tsu pi ka pe nyo fum ho zinu tsu che. Ka tsu di su se di po temi ko ki rapu tsu. Oko vor di ka pe kro ka tsu nu. Ka resho nu che zi ka pe kro ba ka tsu ti hao nu. Oko ri hakim hi ka tsu. Tsaka mezuwa perienu, uke penye fum hozunu, uke luchaka sasakatse, resho baunu ukakashe, shikatse, tsumorkashe ho nime, uke penye fe, uko krihi silivi, uke penye fe ki kachatsake. Katolese ukipuya, uko tie, huni ho kajova kiliginu, huni ho zedi kaze potsakiliaginu, tie, kasoro ke hunu vorketuo, kasoro ho ke peleme ke lunu vorketuo, mu,这找到个这个萨拉里给 vi 好几日比说个这木列，给本来个路路乌个托耶稣基督本来里的，不乌个普马个乌个做法是我的，为不本来不牛牛子的路途的，穆斯林米的不牛好个做哩瓦个子的路途的，这里他们不牛，乌托乌个做法里跟着个这里乌吉多个这里你。Pakai supu tsuk ke wala, misiti sito ke mopunu, ke pekre ke lunu, matso ke wala, tsike kre ke wala, tsiti tsitoli mona ke tsukola, lepye, unu ukera ke tse, utu ke jo vali ke nze ke tse, utu ngume tse ke tse, haubu timi kakra, peka situ ke tsiri, shike tsiri utunu ni. Jisu Krista kalvari ginu ke jo vakili, sevori punyunyu ko tse ke sutui, tie, Oko so nguke leke mhe, mu sedi hunyo ho sedi luai ke jatui, uke penye fatie uko bushiri, uke jo, uturi uke jo vapi utsigi vike tse, shikatari tsepi, chakrapi uko tsese. Chiliko ku serake nye pengunu, pusake tse, ke penye fe am ho tsunu, ake pumameta ke tse, ake krewata ke tse hako, ape kresali ke tse telie ke tse sedi, uke penye feki podzunu vor ke tse mulie. Sekemidi polwe Filipi ko lesonu sekere senu tu ke se, ashitsa tu ke tse ko rekramota di, amhodzitsa tu ke tse ko huofazizo. Paul ke lu mo hosali ro, po tiedze po ke lu, Jesu Christa sili ke mo ke lu tiki ko, po petse situ li vi ke tse. Hako pubu, uke penye feze ke peru ke tsunu, ye totse ke tse hako, po ke ve po ke busitu li vi ke tse, hai ke tse, tsise ke tse, po suvor ke tse temye po. Nere po avo ke tako rekramo di, amhodzitsa huofazizo ke tse sedi japutse. Uke penye fe ginu, ke jova ke li, nguke li hao ginu, hodzitsa huodi, uke penye fe teje di, luli ke vi chakrasa. Korin me ko kenye, pengu ker tenye ker tata, Jesu Krista pelele ke takhe, ke luka sapo lude, ke luke wego vode, muka sapo lude, tie, uke penye fe, ke krie, muke me jiu ginu, utu ke jo vali viketse, patsu titsu tole ke muko, misi tsoke mo ke luko, la unimo, utu ungi unimo, utu petse, utu pejodo ya katse sukuri Jesu Krista ginu vali viketse uke penyu fe chakrapie punyu ko tse pito ke riu pengu tenyenu ntsofe ko nuje ko petesedi uke penyu fe podzunu vorliche po feren nuto po ukhe ungu mejedi uke tsaren nuto katse uke penyu fe ko khie ba katse uke penyu fe ko rugoba katse po uko bu uko ke puma hako Oko hakobu ke visitu ke tse pomedomo. Der hakonunu oko tsaka sorho ke se. Oko tse chatu ke tse hako tsaka salasa ke tse su pomedo ke zatu. Mu punyi nyuko bu sidi sunu. Mu ke meje ke lu sunu. Luto ke tse. Oke penyo fe pomedo ke zatu mu ke rikito we. Oke penyo fe nyo Jesu Krista zedi ke pekro ke tse. Pumi zunu, puzedi, po karakra he, haunu kepekro ketze. Uko tie, ke jova ke liban ketze, rakra ke salasake. Haunu titso ketze, sutse meta. Uke penyefe, uke jova se, weri me ke jova se, uturi, ugi, uke jova likeretu ketze, sokonuri, vaketze ketze. Musugi, muke mejeba ketze, uko hori rakra ke salasake. Uke penyefe,
Nyo Jesu Krista karakra he haunu ogo kepekro ke tsati haunu oke lu lame hoka sake kike midi lu vorza shikatri me hoka sasake kruke wala rakramada katsala sunu ka sorhovor li lo deri ke jova ke liye nguke meje nguke liye su ginu rabbi ka sorho mutsa ka sagelie su vortua oke lu me hodi ushipetila di utsa ka sape oke penyo futsa oke penyo fakinu ke kro nguke meje nguli di oke lu hau oke pelle ke lu hau Jesu Krista pusa ke tsake mi alavor ke moche ni ko hau tsadi arakratu je ke tsa oke pelle ke lu hau tsaka sali ke Jesu Krista ginu ke jovali ke liye nguli ta ke thowe ke pele mi ko pete hau nu uya nitewe oke penyo fa ope josamote oke jovasode Uko bu su sedi ho ke jovaldi sunu ke tse uke penyefe uko kitsaya. Musukim hidi utu ogiri upe jo utu ogiri sikim hi ke tse tu yali ro uke penyefe sokonuri uke jovape utu sokota ke tse buo po kalvari ginu shekese tsi tsobe punyunyo ko tse sokota ke tse hakora krakasadi uko Jesu Krista karakra he haunu pomizu nu ke pekroke ogo puti do yupo ke zedi ke chapo tsili to me utho ke lul hame ho ka sala ke tse si di kikim hi vorta si ke tse o ke lul hame ho di utsa ka sabe o ke penyu futse ke Jehovah ke kre redirili ke mo hakipuri jitaya mo puo ungu ke meje putalaje suko tisodu ke sasibaya nge dieto ja zali amen Ugo dikon ko nyuko pejeri haki koli tumo. Jesu Krista karakra he haunu Julup fakeli mirabi kepekroli vi po chinhau hula thaza chazuba katamye haunu kepekroli lo deri ke zebadi ke rashunu ke zebadi kepekroli vi ke sedi ke pesisia akatsabu tsilidio ke krie ke mesanya pu no heko bu nyo Jesu Krista heko lacha ke se hakorakra hako kinu hunyu ho tsakatefu din japutse bakatsa medo no vor ke moche nke pele mi ko zeli tu di no lavor tu di pukashu su ti Zoli ko moche heko bu hau hatsudi resho hunyi ho tsaka tefu bakatsa no sedi heko chatasa ani pu heko nkepele mi ko che ke zedi Jesu Krista heko lachaka se pokelu pomhato hako karakra he hau chatu di kepekro tu je no heko zebadi heko kruhisa
jabi heko tsu heko mi puribu nka tokeri dinu puke shikemi heko rali le pesu heko rali le menyomodi hau sewadi heko vaka tachwa he deri ni pu nka tokeri dinu puke shikemi heko bu heko rali me do heko ke lu me ho menyodi hau sedi heko chaka sapie heko chaka nyopien tsudi hau nu ke pekrodi ntajap sohrosa ridi luli ke vike krutaja khasuji di jisuzanu chayawe amen soshe puti tsovor lize pue petake le koze phatsutuo ke balie sidi pushe ukoki ake meje katam hodze nye koze cheke voni hau ni na thor vorzo ke krilamona anye koki putu shatuo uke penyo fake dinu su chati vor le ke moche amaki puri nye koze hau chalali hoketala sita soshe po tehiu chipili di ke teje khashali di she nyeko hau pilie di ke zakrili che ke krilamona anye ko kiputu shatuo o ke penyofa ke di vorli ke moche che ya winu anye ko ze khubezu hau krisali hoketala sisa so shepo nyekrada chipilie sidi ke teje khasha ju su bichilie di khapie uko tsdi she hau ha nyekola khakasha amozo nyeko arokra tuleke tola hau tsuche sisa susutue uko hachkeli she po te hiuri chipili di she te hia hau hari nyekola nu pekrukesh ajiula de tide kokelie kasauzowe siri hare ateshaketu jeri mizgi azebazo siro temie new reliwe pedzperie chutuodi Repiketu kemie chozotuo. Deri poteshaketuo temiwe chilitie sita. Ketsatsilido. Que crie que me sanye pu nyo Jesu Christa que tsepe ki jinu chakasha pu bu yeko pusutsidi Calvary ginu shesa pu jepe crusa pu chapumo hau yeko la vasa kasha anye pu tieno yeko ke pumadunu yeko hakelie nyo Jesu Christa yeko la chakasha no yeko bu hako rakratuli nu ketsa tie akepinufa no yeko chatasa Yeko nipu hala ke tejipian ya Yeko bu nipu hako tsumukri ke tsuginu tie akepenyofa chapunu tacha mejitu me no yeko tsaka sorosje Anipu rafunu tachitu me no yeko tsaka tefusa Yeko bu sidi no worka moche nzapu tsabali ke vi Honi ho tsaka tefu bali ke vi ke kro ke ko taja khasje di kalakile Jesu Christa zanu ngi ke kromu taja chayawe Amen Pilitali ro ke chatsabadi ogo ke matadi tsutuo. Jedo tsile ke taguri ke pekrola lirvi.
mulhe como ho baliro nyoko bejere nyoko jahaz revi Jisu Nikrada Chipili di Ukepenyofa Tessa di Bichipie Ukotsa. How ha tiginu keker Nikrada uzo, Lipie Tsiliche, how ha amozo. Musashe po Tehiri Chipili di Jasa di Kapie Ukotsa. Tehie how hari Nikolanu Krukepar Ajiula, Diti di Kokelie. Tejo kasauzo we nyoko ho kripreji tsumu krilir vide ugo pete kezemetsa ka chatsali na ka tejese ka penyo futsa ya ka chatala utsudi ugo que hubu religi le chili doe que mesanye pu que kringu que meje que deri zasi anyo pu no hiko kringu meje di hiko bu mozunu rashuli que vi hiko bun ta janguli que vi anyo pu hiko bu hiko kapele que lunu konyu ho tsaka tefu hiko bu hiko kapele que lunu meti kuabali que vi que kruke ko chatha khasya ka salam pe jewe Anyo pu no hiko bu Jesu Krista hiko la chaka sa hako hari rakra sala hiko bu hiko chaka sala pian chali ke viti hari se hiko katsalam pe jewe anyo pu hiko chaka sapian chaka sutui hiko anyo pu hiko kepele ke lunu no vorke moche la lutuo ke tsa njapu mi tsudi lutuo ke tsa hiko chaka sakali tui no ke kruke ko kapye nyonyo ko tsuche ke tepu ke ko kapye nyonyo ko tsuche rofa tazam hasise di nyonyo ko tsuche hiko bu nyepu no vorke moche ke zedi njapu tsabali ke vi Huni ho tahi taro, huni ho krihi tsukate fupie, njapu tsabali ki vike kruke kuwa tatakapi nyonyoko tsuche. Yoko che haidi ke koketse dazo shiri, nke kringu ke mejubu, hemi pupo ke tsuzetu che di, kalakili Jesu Krista zanu, kike krumu taja chayawe. Amen. Yoko tepe je.